Wah, ada penangkilan mai. Kan negak mulai ini kan. Wah, jak tumben jeneng nangkil mai. Nggih jero sampun suwe jerone Mas Medi. Ih, nyen orang Mas Medi. Jerone sampun uling busan kok tiang Mas Medi. Nyen Mas Medi sing nawang jero nanan sakit basah gitu. Man mai tangkil nih. Bo ada ngebut canang nih. Bo ada ngebut. Oh, ampun iki jero ampun. Man bo ulahan nanti lu ulahan. Ini. Itu nak kena plastik nanti bedanya plastik ini sama dengan mengandung. Kena napi itu jero. Napi. Wah, dini. Itu jangan ini kejang. Ini lagi mi katalinan. Paling Ini api jangan jero. Dan pangada bulan jam bulan dan bidang ada. nih, teman ini pahit. Nah, kawang nih. Kapan jani subuh nggak janang, jani pang menjalankan mantra nih. Aku ke grupo dah. Ini grupo ini kudu musik ini. Nah, jalan. Jadi kalau ada bapu malu nah ada temankin saja nusi nenya ada nih Yang kudu gading nih jero. oh menenya ada nih Becing jero. cing mau kedua nih cuma kalau canggih aku ada nih. Nah ini nah bapaknya nih semuanya ini kalau Google ada sama diri sedang dimasukkan nah Ini urusan. dap ini gitu nah uang kan gue menjelap nih ro siro niki ngerawin siro ngerawin Tapi dia nyepolin luput yang niki. Kalian gerak ini ngerawain kayak ada nak nyen ngerawin nih nulungin pupul lah nih siap. Nah jadi mapan subuh puput mas tane pinu nasi kan industri ini. Nah ane jadi apa juga jenenge main nangkil kemudian bakune ini ke jero jek cuma jek pengeluaran doen paling membangun lah cuma tiang pengeluaran doen kan utang tiang don kali kesugihan jero dijen tiang rio lah siki doen teh doh dayanin subuh sing pernah mau pindah baku uling tuni nak butawang nih uling sesari kan pemone cuma dong lampu kan cuma nih ini terong tuyul gitu alih cak boliu nih gitu bapu nampodan ini yang sing nyetik timpal uang leakin timpal gitu kan hidup manusia nih yang cara pidana adeng megai sugih nih adeng masih jadi pengengalan sugih tuyul alih tapi nak tuh gen bakunin nah jani bang baku tuyul bang tapi nggak boleh yuk ada tuyul baku sing nawang nih nu kensing tuyul le dini cek baku malu nah tapi kalau cek baku
tuyul bapu nih bin lagu teh baru dibi nih bilang nih tapi kawang tuyul second mapan sesari nih jenik sing kengken tuyul second nih Nah cuma aku jero. Yang penting jek ajalangnya kena dia. nyaduh tuyul bapu nih ada nih iya Lex Modern nanti. wah sampah deren jadi Mencen tuyul. nah jadi bukan kawin bapu tuyul bapu ya Lex Alex bisa salah gue juga mau nanti gue juga salah mana cahing Ini sama yang jero balian. Yo kan ini yang jero balian. Swastiastu. Nih jero balian. Mau kolong nih. Jero balian. Jero balian. Jero balian. ini nangkin aja orang udah tidur rogen Tiang jero balian. cek ada nak lu jegel cuma nangkil mahir cek temen nak rogen itu mahir Ampuro mengganggu nih jero balian. wah nasi kengken nah lanturan menyen ada lu aku gek nih Yang ini mungkin itu jero balian. apa nih Kan kayak gitu jero balian. Belum oke. oh lu mau kek nak kek Adi cek dulu kene yang sesari lo hadi lo bedik gen yang sesari yo wih 7 juta sesari ini ada mahal ya ini kan awang sih ini sisanya aku boleh nih kalau ada bakalan boleh Jero balian. nah sing kengken jaga Ini lo aku jero balian. nah Ini semua nih ke jero balian. adi cek tumben lo nakil main nak ada keluhan bola nih cek tumben nak bajang nak pemberian baku nih Sapu niki jero. Tiang wenang masalah gitu. ada masalah apa lah nih cek nih bapu penasaran oke nanti nah orang nih kemana jadi bapu Sapu niki jero. Tiang buat ngulang belingan. kadang nak barang dong mainnya cek barang bangkeng mainnya man kita nih keuangan sesari ini nih nak mau lah latih bang dawang nyai wih nih marah dong ayo main bang Cuman kone tinggal 2 ulugan sesari ini jero balian. ah cek main bang karena jadi bang buat ngulungan belingan mainnya kadang nak barang dong mainnya bang Niki jero balian. Nah, jadi bapu ke mataku nih, nak kengkel lah nih umduke adinya ini bisa kelulungan tuh belingannya, kengkel umduke. Sapu niki jero balian. Di sebalik pun dapat tiangnya. Tenada nyak ngakuin tiang. Tiang Allah kata di desa. Tiang kari masuk jero balian. Mimi, meskipun bedolak-laknya ini, bukan ini, sing kudu ingatan, mungkin bukan ini tuh, mungkin. Ugani niku masa pinggang niku manjat jero balian. Mungkin, ini, jalan. Jaan niku jero. Ini bu, ngawagin ngabolak-lak. Demennya tuh di jauh nih dogen, jadi sebuah misi. Baru nyesel sen, hidah-hidah sen ngalih balian sen, ulungan belingan. Nak kewa ngalih panak pangdawang. Yen cara beburon, nak sing taen nyak ngamah panak ni pedidi. Jelemo nih ane ngalah kepinah melah, adi sesai cai kenucap jelek. Utang-utang panak pedidi. Nak ada tuh karmu balon ni pangdawang nyai. Irago lu mau bikas, bo. Lu kalau tepuk jelek bikasih, masih jelek kalau tepuk. Makanya itu ngawagin. Jadi dadi bo guguran jadi nah bapu nguguran. Tapi di subane bo gugur
dosan ben nyan cening kene nah. Sing padalam napo ke bapaknya ini Jumah, untang pantek kalian nyai gae kelasukan nyai, di subane nyai masuk, nyai jangan masukan di sekolah. Diolah setulungin tiang jero balian. Nah, jadi kalau tulungin bapu, satu walu, do ben nyen ngulungan belingan nah. Nggih niku jero. Nah, maketo jadi bapu kalau oke asisten bapu nih malu, yun ang alat canggih, alat pengulungan belingan panahon nyai. Alek, merangke tekito Alek. Jangan cekitek. Siap konak. Cai itu kayaknya nih. Kayak apa? Minot belingan. Yan akon. Nih, angon minot belingan. Beli karkija ben beli. Ngoyong cuma kapal-kapal rumah kono kijek beli perangkat pesu gen. Ini bahkan urusan panah kok. Nyai ge mengurusan panah ke Jumah itu. Main pesang dipilih jo. Nih beli. Main bu. Kalau aku mau dibahas mana beli? Nah, main bu campur sedikit. Beli, suat jangan tantang oleh semua pesago gen kayak ini. Nyai pedulnya ke kuliah aja mulai dong. Nguliang, kadang beli nih jangan tante mai. Satu. Bukan buat ini mau ada Jumah bu. Oh gitu. Antos nyaman beli nah. Bibi anu laman payu luas Swastiastu jero balian. Wah, bien nyai teku. Dan kan nyai apa belingan mai, dia mah nyai mai. Tan nikah jero nakapun payu tiang anten. Oh, bu payu nyai nganten. Nah, begitu negak malu. Mana kengken jadi nyi mai nih bin. Sampun niki jero Muluki pidan anak buah mimpi tiang ngugurang. Sampunnya kaku ino belingan tiangnya kena nengainin pidan jero. Sampun doang tiban di ke tiang mukurenan. Sakewale. Tentang renguangu tiang ajak somah tiangnya. Ngalah kurenan perangkat pesduen ngalih kurenan pesagu. Ajak ke pes sing taen, jangkutino masih sing taen jero. Mih, pidan tiang anak langsing jero. Menjadi kengken lah nih. Langsung niku jero. Langsung kengken nih maksudnya ini nih. Langsung uli dhuwur ke beten tenado bangkeangne jero. Oh, tempat adanya pandangan nyai. Mih, dugan tiang nu langsingnya jero. Nak sesai tiang di mandop-dopo jak kurenan tiangnya. Kadi rasa cek awai menjangkut di kamar sing pesu-pesu jero. Mih, sejak kembang lak-laknya ini awai menjangkut nyai jakuran nih. Tiangnya bisa dengan tanah terbesek. Cek sampun uwuk bodin tiangnya jero. Jet bu pesek, nyu belemer. Besing menarik jani tiang tepukinnya jero. Cek mau kejang uwuk. Jani kena tiang mai karena ngalih pelet jero. Pelet. Pelet ini kengken men kalalih nyai. Si kanggo besek udah jadi ngelah pelet. Ten pelet maksud tiangnya jero. Pelet pengeger. Bang somah tiangnya apa ten ngedahin somah pisage. Ini subuh, kadang nalo nyai tuh. Kamu mai nyai bung, tukul ngurus panak. Kene bu, cinta ulian nafsu pandawang nyai. Apa buen kurana sing magae. Ipis pas-pasan senang was selesai. Dot ke salon sing idang, dot shopping masih nyai sing idang jani. Misi sen subuh ngayang banyak. Tunggu kulit ini harus tedon, tunggu kulit itu harus ngayah nyai. Len bukan nu bajang nyai bebas. Nah jani berasa nah. Tis panas hidup dan tidak buma keluarga. Sampun terlanjur jero. Jani tiang dot ngelang kurenan tiangnya pengeger. Kelalang nyai pengeger kekurangan nyai itu. Ini nah sakiwalo. Yang nyai dot ngaliang pengeger kekurangan itu. Yang sing jangin pengeleakan, sing nyak mangan pantawang nyai. Berarti tiang harus belajar ngeleak nih jero. Oh, meningken sanggup nyai. Nggih, men kenten sanggup tiang jero. Kong tepukin dugen tiang jegek jak kurenan tiangnya. Nah man gitu jani keraja bapu malu awaknya ini nah. Mih, keraja hengken ben awak tiangnya jero. Raja ke jangin naksara, sing jo keraja hurak kau. Nggih, men kenten raja hengken jero. Nah begitu mainan pokoknya awaknya ini. Menlak-laknya ini sing raja nih. Tan jero, pidan sampun liu naking raja. Nah mapan jani baku busun ngeraja nyai, jani ke bangkerep jani nyai.
Ini jani adu kerep. Ini anggon nah. Terus akut poleng, kerep. Tuh malu anggo jani, anggon wasen penglihakannya ini nah. Oh my lord. Mana pakai kuning jani dengklengan baisnya ini jani. Jalan jani. Surat-sari saja. Pakai itu subuh cening. Ayo adunan pariat no. Mata lawang sang yang surya. Lepan polong ini. Terima kasih yang telah bergabung. Inilah Udah surat-sari ini saja bawa ya. dekel melarang aja mati-mati jangan dan pariat no. Nah, pakai itu subuh cening. Itu subuh. Ayo adunan pariat no. Mata kaya lawang sang yang surya. Nadi jadi nyanyi nadi. Bos. Bos. Hei, bos. Saya pasang jangan.